Hello लोगोफोर, hello my बंधुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। समूह खम्बाकी रायजोले मोर हस्र प्रणम जनाइछु आरो आमार शिल्पी हंगी सकलলৈ हस्र प्रणम जनाइछु। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হলো যে অসমৰ পৰা তিনিজন ডেন্সাৰে DID লিটিল মাষ্টাৰ সিজন 5ত ভাগ লৈছিল। এওঁলোক হল আপুন, নৱজিত আৰু আদ্যাশ্ৰী। আমি এইটো খবৰ দিবা ওলাইছো এতিয়া। আমি এই খবৰটো একচুয়ালি টিভি সিৰিয়েলত অহাকালি পাম দেওবাৰে। আজি মই জনাবলৈ পাই সুখী হলো যে নৱজিত নাৰ্জাৰী গোলাঘাটৰ চেচুপানী গাঁৱৰ ল'ৰাজন 9 বছৰ হৈছিল। এখেতে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিছে, ধুনীয়া নাচিছে আৰু জাজসকলে খুব ভাল পাইছে। সেইকাৰণে আৰু ৰাইজৰ বিপুল ভোটত জয়ী হৈছে নৱজিত নাৰ্জাৰী। সেকেণ্ডত থাকিল ইফালে সেকেন্ড রানার আপত থাকিল আমার আদ্যাশ্রী আর ফার্স্ট রানার আপত থাকিল আমার আপুন পেগু। তো রাইজ সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰণাম জনাইছো। আপোনালোকে যেন তিনিজন ডেন্সাৰকে ধুনীয়াকৈ ভোটিং কৰি জিকাই আনিলে তাৰ বাবে। আৰু এইটো আমাৰ হিষ্টৰিক মুভমেণ্ট অফ আসাম। ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা কোনোদিন হোৱা নাই। একেলগে অসমত তিনিজন ডেন্সাৰে যে জিকি আহিব। গতিকে আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু আমাৰ যিসকল লিডাৰশ্বিপত আছে, মন্ত্ৰী MLA সবে সহায় কৰক ইহঁতক, যেন আকৌ ইহঁতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰে। ধন্যবাদ। आं नोंथांमोननो खोन्थानानै गोजोननाय मोनबाय दि थांनाय बे DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव आसामनिफ्राय 3 मोसाखावरिया बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेराव जोंनि नवजित नार्जारिया गिबिसिनाव देरहानो हाबाय आरो सेकेन्ड रानार आपआव दङ आद्याश्री आरो फार्स्ट रानार आपआव दङ आपुन पेगु। तो बे जोंनि गोग्गाथाव खोथा आसामनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खोथाया जाहैबाय गिबिसिन एबा सेथियाव थांनो हादों नवजित नार्जारिया नोंथांमोननि अननायाव। ओंखायनो नोंथांमोनखौ जेब्ला आङो खावलायदोंमोन, बे खावलायनायनि लेखा दिनै आं नोंथांमोननो बयनोबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर। तो जोंनि लिडारफ्रा EM MLA मन्त्रिफोरा बे नवजित नार्जारिखौ आरो गोजौआव दैखांबावनो थाखाय एसे हेफाजाब होलायनांगोन एबा बिथांनो मोनसे डेन्स स्कुल खुलिना होनांगोन गलाघाटआव। अब्ला बिथांनि साननाया जाफुंगोन। ओंखायनो आङो गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिथांखौ एसे हेफाजाब होयो। तो बिदिब्ला नोंथांमोना गाबोन रबिबारनि 9 बाजिनि उनाव गासैबो अमा गावग्लुंदो, मोसादो, रंजादो। बिदिब्ला आं दिनैनि बे नोंथांमोननो फोरमायनाय हाबाफारिखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि।